di ho nkomo pa omo di ho nkomo pa obi e di ho nkomo the first omo di ho nkomo chese obi e di ho nkomo she's a very beautiful lady na me see an ho fe pa nenso e haye ni yenso yese eno so e haye na wono ankasa kra no e ha no na ne me no eye me de bebre ne se Christy agitum se ne ho mfa no ana Christy meboa Marcus se no awaka che me se o ho mfa wo nti no ye wedro no de wo sister de ma wo no de ka be no meboa eno de wo no mu a bibia enye wo na wati apo se be ya wo betumi ahwe wo ma no eno nti se wo bi gitum sa de a ne hwanye den chen de obeka se onyare ya yenye wedro wo yare ya ne ye wedro nti no Marcus say na mameti Akos mbache mitime kasa. Ai kasa mama. Enra. 87.9. Ode mama me kasa nyu kasa wi ade obeka no. Ode ka ode. Wona wodi nka me na me ye program no. Marcos the reason why me kasa ni. Me wo ye passenger, me ye driver, enti me na me drive. Me pache you. Enti Enra indomie na ngode mama no. Ene emo na ngode mama na me di Kofi. Me kodru fia na me fast kana ngode mama ne nkaya. Ana me call me mama na kacha ne se me pa no chowa. O mama yanwa e kan so mama gas na me fa no ka che mi say mi to bi die e na mi say scan me di kan di scan man say on fa ma Steven nanka on fa nko tua ne printi fi no kwase me ne me kunu e kan say me ba ne papa no e na e hwe no me ba keto ano ti me ye na me ka say ni o mama we na enu ye fias o mama enu ye fias okay aduane no o enu ye fias aduane no wo ho me no aye no me be no ma me testi bi hye na ede afa kire me di na aye nyonyono me bisa me bana me baketo na wo se ni nua no de ye kan say aduro agu nsuo mu dia ba begu wan de gu mu asene nana why na catch me catch me bani se ombra me ka o indomie ni krom why na catch wo say me banu na kai e de aduro aba begu me tna ho amanko ba bia me suma me bani se onko sen yo mra ni nsuo no mu de gu mu e na wo ba no nso de nsuo no a wo ba no na be catch wo ba na hunu say wo ma ko me ba me ka me bunu wo ye na ho wo ba na hunu say ye hwe aduro de agu nsuo nim ma ko say wo ba be catch no wo de aduro ni ma wo di gu aduane ni mu wo wie no wo be catch wo say wo nua ne ma na aduro so ofam o ka kire me say me ma me ene de aduro ni ma say ye mfangum mi bo ta ben na wo testi aduane na hu say de aduro agu mu ta ma me start ya no wano me start ya no wano Christ Marcos me di ka sensuo ni bi gumu na nsuo ni sa ti me di indomie ni gumu ni second one na me ye na me se me di nsuo ni bi ye den e fra afi me ko testi ya test na sesa ana me se ana me man bi di ye me ti bi na me man bi na me se ne sare ya me sama no second one the second one my ko to nsuo wa abonten ene ye de no aye me no ane nche sa tinka me sibi dia baba ba chiwo mo je say edro no say edro ne yadi guma no nipa cross or di gum no anoma ye den like omo chwe oma dwen say on pese me kasa on say me ko me yama you say me kasa bi omo dia wo pa ne say wabusuafo pa ne say wote ho na wo kasa na abonten so fu ahunu problem a wo ma ko so ye dia omo mpe ma ko suwe so wo ye dia wo mo mpe dia me ma me kasa mchiro ansa na me be ba say no adana ma ko so de ma me kasa so wo mo ye din na say oyi wo ye din no omo mpe dia ene kasa edro na na omo gina agogo ede ma wo na wo no mu anu wa ye sen no wa ye din no ko mo nkwaje ma ko so mo mpe se obeye ma ko sa edro na na omo gina agogo na omo de wo me na na me ye sen no omo gigi iska ma me pointing the pakro omo gigi iska yeah dan ye friend eda poku eda no so ka ho bigi iska eda poku ni bi 10 million ye can say sister free ye wo omo ye ni padu
So for no be a drink mo. Adi mama bucket one say on na birthday. The madam ya me witness oba frɛ no confirm. Madam no na je. Me come to madam na je. Madam no na je. So for no be a drink gum ekumu ene wo ba no na waje de afre mo. Eno na em almost say me my imagine say me kan okradie no be me funa bibia to atwa wo adie no wahunu form ho akoka ho no kore so fune se ma kwa akoka say why na adwen so de ne ba kwa akogie bibi dia ba be hye na sorry ase so dia me me call if you want to treat me ma no onga chense me ba na nko nso wo ma ndware ene me ba me nyare yo o me ya Christopher to punu me ya Christopher to promise me ma nko nso a me ya ngode me ko nso o masala achi ene de befie me ko nso o masala achi o mo se ma nko nso a na se me ba ma me ka chense me ba na nko nso a enya ade obema ma sensu adwale nti woni wa oba na obi ama o maduane ni minni obi ama o ma kire ye ka ne sei na wo no aduane Maa Akos se o ma me ko ka che ne so o ma miska ya Maa Akos me na mu kutwane ye me nua ba me na mu kutwane enie me nua ba me ko se me ko gi me ko nam se ma me ba cho e kom de me ma miska to aduane ni me ma me fla yi nua no wo fon so se me tete no o no ba wo me hye wo me na mu kutwane e bia so de aggressiveness no David we get too aggressive Maa Akos man kwa ni bonde so me ko too aggressive Maa Akos ma se de obesi akoma me so Maa Akos man kwa ni bonde so e bia no wan sha wa kopra no me ko nam se ma me pa hwe come de me ma miskan to aduane ni wan miska bibi nam so kai se me de 544 Jordan se du scratch am se ni Ghana sika e pe okay say this is can ma wo enti yi bi ma maburu dua me adia na 3 years wo free ayi ba ye no so anya say Jordan ba ye no 3 years ni na 3 years ka no ensan omo miskan ta dua me bo ye de wo ko hospital ye kwaji nrama hospital hospital say ne de wo ko hospital de me kwa no sika mi tua kwa new 40 cedis wo na wo tua na ama me mo na tua mi onu na tua omo wi omo the receipt ni ma wo Maa Akos the receipt omo ma na wo ko cashier wo ko bisa se ye tua mi ankasa me ho oden mi ankasa makobida mi ankasa makobida mi ankasa me nkwa na me ko ye nti wo na wo tua sen owo me panie no se panie ni ya se 14 cedis so se sika ni nyina isi abosume se ni a check akra me be o ma me 100 cedis me buy na me se me first sane ma no and am de ko ye emiti because no mu ma me scan ko emiti me kwa wonte no ma emiti am David na me witness ni ho na me didie me ye ma we se ka me nka bibi am fa nti ma me no aduane ma woni bi ni Maa Akos wey on first no on aduane me start oka me ba foforo no Maa Akos o mo yire me nsa gumachi aduane no mo de ma me da kunsuyo abo wuto ayi galo mesiwo abosom kotere wuto mu na kwa chense ma abosom kotere wu atade ni mtinsenso ni bi ma me no wo senso ni be jire me de ma me no me ye ada opesu okun o senso abotima kotere e no obechechire wonsa o se de hu denden Maa Akos me ba e no no ko chechire wonsa obechechire no watena me so sei no wa jire me huni sei na no ma me hwan na wa woden me nuanom no be chiche no ba so me hwiri sei o be chiche no ma so me hwiri sei no mo de aduan ayi no dokun suo no mo de amame anom no mo de dokun suo no mo de amame anom nti me sorry ye dro sei bia ye de kasa no ma wo nom na nya ye sei ye kasa no ma wo se na ayi mo pese mu kumi na wo sei me Maa Akos wo mo so pe wa ho to Maa Akos sata no fa me ko hospital chira na me junior brother ba ka chira me say e dey nti no mo fa me ko hospital me da ho wo mo de me kwasie ye ko ro me ho asase no mo de me kwasie so mo ko pra me ho ayi o mo ko ro me ho naked me ba from o mo so mo ko pra me ho msio
no so mu ye bibia fa bibia baby o mo koye no de e kire wo me junior brother ka kire me said you person wo ye na ka kire say mama ho kwan o metem ye de oni me nko nti e kire na me junior brother ka kire me say adenti na on fa me nko psychiatrist hospital no odi me shefie no o se san yo mane mame no into per psychiatric hospital san na me nua ne kan so wo pe ho baby agwo hospital no san no mo to mo free ba mbe hwe ho enyesa o heyo heba de and dear clinic san no ma churo egu ho why na person e baba fe te se wona obey say why na fe start number fu start ye ke so start so odi me kwa akojale odi me dure dwa ye wunim asa won ka chem se Christo cha na ye he sa nam so wura fi se duro na wo de ma me nom ye no e na ma sa for to enum nyina etie wura fi se duro na wo de ma me nom ye no e na ma for to enum nyina etie and I'm sorry and me sorry and I'm catching say come the medidi and I'm the call Coco run one because you Coco ACDs Coco run me returns me because you Coco ACDs and I'm me di ka for 4 CDs Coco ni ko se fan 2 CDs na catching say mami and I'm catching some say ko give na ko ACDs exchange and no first one because slay that time na problem am I no na woni how no na o maame no wo how Maa Akos wey that time na problem ma ye no no ni me ni how but was see some mama me di side dia e kwa be fa so be ma me ma bread ya me ma bebre kitchen o ka kire me ma madwani ni da ko pim say me bebre ada abusia no mo achi no so wa me di ni side Maa Akos so no ho nti mo mbisa no radu mu ya mabo o se ma me di side da mate mame Mame, me mo ha na mama. Umpom. Radi adom na mpa boye hoye. Okay, ya tanya mi ase. Wo bani? Me pa cha me ba penny no. Oh, one e ba penny. One e ba penny. I see. O mai say? Me ma ye num. Maa Akos we. She ye ka se ye hospital ho. Wa se dan no duro. Send your bed the cast was Dale, no one hospital. Jokani agena to ho. Like said that send your bed ya e bia me ka bia de. Me ka say no ma dra yo so ya ni to kwani agena to ho. On Maa Akos me ka try say me china tum dia wa no. Me ka try say me china tum go hospital. Me de me ba no come na ko ya resident say o me kai so ma Madam Victoria wo me pan ya boni say kan ni mu. Me e ka ni say Madam Victoria wo me pan ya boni ayi high school but the men nanti ko high school me ye ensu na me no me anka na me survive wo ensu na me no me anka na me survive sister Africa say dey in the house enei Maa Akos be che bia me go on to mame wo bay wo catch ye sign na start Me pa o cho we are making kawanu tum Maa Akos be che me nkasa na wane be mate atonso mo na ako che covid ni mo na be ma ne wuye satana ne bo kransisi anu nya boso me miensa be ma ne wuye mfie mienu achi kakra ada ukua da ni nua ba na wo kana asem no ko ne nchen so kwasara no se no mota kwasara no okoye na ne baketo ne ukura no ka se obedi na chi no ne na ba nto de ne ba deja nti ukuala no bae no efiada enwumere ana ofere me se akra no obedi me ho no wa amfatale bi anka ne ho ti se me hwe no obetana de a eni ode atale e ma obi di abere me na me si yu Mika so ka kire me se opesa akwala no bedi me nche na me butu me bia me ma no 1.5 na me fa nya adwuma fa nhwe no enu nti ofre me phone so ka say na danfo bla bi me ne ti opposite o de ni akora ne niema ama ne se omfa mere me nteme nkoje nti be 8-9 mu ho na me call bla ne fie se me koje me koye na omso mfra adwuma man ti be fie be she dem wo ha na o san afre me se me nkohe bi ana waba ampa me koye na waba ne sa ta ko boten me so sta me ye me de bono nsi amapon ti be dai ntimi de minka bi shade cha no pa na me hu se ne mesco o me phone so be 10 15 to 20 mu ho me frɛ manya no ena me kwa asole abodu ye o ntima me kana kwa ntimi wa asole hwa na 12 to 1 mu ho ye preach maso aye shimde me phone ato silent fe phone evaluate sam se na hwa na ma ba asole no wo ha me se
ti me hwe ni mu nam de ato hwe na ma fe me hwe se de course ni si ba na we nku na me se mefa akọ na sister ba akọ sister amada ni afre wo saa wo mfa ana so ye preaching ti na ma so ahimiti wo se ni ka anwe obe Christina yale a ye de na ba beti abesi ha se taxi da we bi ni na ba na se o me se blind se de wo si keka yintimi nyina no taxi da ba no kwa wa birim pansa na wo de na bedru ha ana msuo ni saa ne tede ameba bitumi ka ba ene de me ko Akoko hospital Akoko hospital me ndo mo hwe ne kwasi ada na ni so te ne kakara no eno mo ye se ase keka na wa ye ne bi ana yale bi ne pese ha ne nte hode o mo ntimi nhwe se me fa ne nkoji no kwasem ne mo ni minisika na mini ada ne mini bi eno nti o mo yi kwasi ada de chenjo ara ma amfa na anko tidi be na awotwe no yete ho ade me hu yan se wo ba ye so ye di nkoma wo se mo ne me am se ade ya se yale yi sa ampa de mu ya so di milika som na me di milika sano di milika sana na me di milika sano ano ne ya so le fi okwe wa nwura so le fi no wura ye da ba ko na so le dan na le fi ho no wura ho na me tiem na nso ben wo mo ti na me tien da na ekua mo nyimi na ma adwo di milika ya ba bia na wo sam ho akoto nsuo nim nche hwa na ni owura fi no ma na konwa na eda na na yire nwa atwa no hia ye bo mpaye e ma no tanyumire nso ne ye bekwa asole ti efi ho na ye de ne be wura asole dem no kwasem na nye bete asole ye so me nye okasasa odimirika no okodo wo ya asole no so ni akotwe no odimirika nti eda ba ko eso ni mu ofa konwa de nta nche no de ne sa ba akoto no so na obire na kumasi se do be nti ye wi asole no na omo fe no mpanifo nyina twa no hia se omo bo mpaye ma na bi anyame ya adwo na ni so bete no ya bo mpaye saa me ko boy 11 akroye ni so nte no wonya hwe na sa afedie keka na mpanifo ye se ya mfa ni Kofi na ye hwe nkwada bi ade achia no kwasem me di ni Kofi ye kwada aye no memi ya na mka asem kwala ni nyina megu mi nchen empa ba kuso no nso mfa me di da hwa na wi am kakra mti mani na ogina ho na me koso ni mu akase Kristi ada wa na wugina wo so mitimu me so me da entema na mdi bo mi mu nwa pa me ntema egu mi hu wa na wa so miti tata na mabo meshi bisisi so wa so mu di me geme wonye da no so o tonya agro ena me tie obi magimi oni nuanom so eyisusua obi magimi o kwan be kra no be fa so ma ya no den o mu ntimi basa wo mu ntimi ente ho apena nkwara ye kakra ka no bo fa na ho na se ye sa no choko dan no to mu ntimi kra mbie dan no so bi ena kakra mu ntimi ye ya nkwala amiensa bo fa da no mbie no tisi abonten ena sister oto am so no so nkwala wo ne nchen mo ko frɛ no na ne ba be mo wum no di milika no ba ye na enu be ye de na no ja meti no mfa entema be fra me na wo se ye de na ko hospital ti me ma no so de ne ba go no mo so mo ka kire me sa ma me fa ne ma ho na yale me fa ne ko ji jampa ye de ne ko ji ye je ne to ho na awotwe de so mo hwe bi o mo hwe receipt wa ha o mo hwe na awotwe no kwasem na ni so te ne bibia kama na me ba fie no mo ye se omu nse de hu yale koro omu jene to na awotwehwe ne ma na ni so te no ba no ma kama me receipt wa oba no ma kama confirm it. Oh, okay. Aha. Nti se ho nu mansa na yale ne beba no so wo ye nkrata asem no watu kwan. Nti ye sa na ye ba afie no. Oh, na kire se. No wo ye krata asem ne dada. Ansana nti yale dabi onya yale no wa ha. Nti na ni so te no. Da ku ye ho benada. Me be ya sole me hu se o si ni ho ne maniema na ne niema. Afide o si niema apeko no afa ma abra. Na mko wo se me de minti na ha duro no mennom. Me nwa duro bia me nyale. Me kwa koye adwuma abahwe me ma. Na me se he na wo ko se nde o mfa ho. Niema wo si nkura wansi anwie. Na wasesa niema na kyekere na de wasi wa hata ehwade mu ya so afa baage wo na ekoro no. Eno tisi so no ko. Auntie na me ko. Ma me enade anye. Maa Akos fa che me wate. Me ko me ma me je me bag wo ye bra no.
Facha me wate me manu nana hima ma so koto game me ko je me bag me di akwa na ekọ no oje me tu kwan no oje me bag sister bi wo otonso ye fie na chi oje me bag wo ho me ko me tu kwan no oje me bag e wo ho e kan obe so me bag me so me bag obe so me bag se opa me chow me ba ne ma ne nko o ma me ko se ne be ya me kwa kwa ye adwuma ba bu afie na bi ni ho o se me na me ye na ma me kira wade e kwa me fa so am yare ni e da no be confirm o ye se ono oso da ye bi ni ye si ye ba be kumint na o ba be save me ye da poku no ezra sorry dem me se ma bodua nti ye da ni ye beba se ye anya no kora e dua be confirm atie for mapa mo chew ma abofra no yale owie nti aba sa no wokọ no kwase me frɛ na menwano osoma me yensa na mentime be nka o twa start ma me hwɛ me ye odio wa wotie o ma muaye bia adwo na he na wo me sro me mpo yale na aba me do de tie bia o de yenye ne kakrakra ne entena se bia wo mfie me enti na afa me hwehwɛ me bisa na mfofo na menya na me frɛfrɛ enti me frɛ na onfa ekɔ onfa enti ma me frɛ me sister odi machi na me se adwoa sei na wo baaye na enso me frɛ na ekɔ onfa me hwɛ ne ba bia so me hunti frɛ na ma me yɛ sɛ wo de wo bɛfa ampa me sister friend wo fae na waka che ne se o baby wo di pa enti me nka makoma ntom ye na me sister waka amate sabe no akoduru ho no nkoi enti akire na me ne bla bi ti adeja na danfo pa ne ne nyina ye bom didi di agoro kama bla ne kwa akra kwa ye adwuma ne number wo me ho na me frɛ no enti akire me ho ana bla ne frɛ me se ma na me se yo se Christia ba me ha na me se na wo de waso oba ya kora ne nkasa ye mu ne ye me kasa ne ho wo mfie se na me se me kire mu nyina kire nse me sere no bi se na aba ntim pa wo chew emfie no nti e first bar ye bia no emfie no me bo na ko sparrow wa na wa ma course me ko sparrow ho wa spar me ko ye di ho na ka me ye dey send papers ni ade de ko bra Vincent ye me witness mo fra Vincent busa ne se me won che say why ye din an wisi wa din wa ba se de na oni mu wo no wo ye no bibia sesa on first bar number man no friend wa enti ko akwa ye dey ma course me ko se me ko ye adwuma na wo hene ko be na wo ko kra wo ko kra na me ko abrochire no ma no na nya dwon na me ko abrochire me first one me ko me be ko first one no me be da tonsu wo se fie wo ko no wo kra me kra me na ko me first one why na ko me ko first one no me ko first one kra wo ma me kra ma me be da tonsu of a fie me first one of an me wait me say de make de me nim ne first one fa ne bag ya me ka say onya no no do kakra wa fi no for ne ma hu ne biem ma tin nka biem ko pem say bra ne ma me ka kire bra ne say me hwe ba ne me hu aba ne ho no aba sha no anka nchemchem ma police fu a che no say won crofo me nua ba ko ma do ne na ba ma na ma ka cha police fu am na boy ne ka chem so pa me chew wonim sade woni Christine memete wontimi nya ne boni bi ondo wo na waba wontimi so mpam no wanka nche bra no kwa so wo tu kwanti obeye bibi wo ho ade na wo kwa bro wo kwa Jordan na mpeso ma me behu se na me ma me ya we me ni ya be ma na bo na ma ne me ko first one no me di ka ko first one no wo kwa hene fa first me one ko akra first one akwa ko epipes me ko 2 times but na wonim so ye papers di akọ asha se de na minim ansa na wo be ya me ko first one me ko ya me free akra me ba na jo mi bedru na dwuna mi sulo na me friend ka chen sa tama me bedru ade asa na ka chen me send na ka chen say mi nya law friend ye den ma mi wisa law for so beje 40 cedis mi su sike kwita me 20 cedis enti mi nya law friend fa na ka chen me say he fa na me dam say ne sa de me kwa atonsu na makoda wo fa fie me ko dai na ade che wo bai na me bai na wo kwa ya wo de ise bia wo kwa akra ne ade wo ma no wo de wo mu ja hwan me ma me exactly eno an point am pe no okay enti e ba asa no na otimi tra boy no nchen ye ni papers nyina wie ye timo ho na ofre me say ni papers no wa ye wie ye nkoja ne kwan me mra me ja ne kwan na me so yo na me frɛ ni odi na chi be ma na me so Kofi uni aso ye ni papers ye wie enti ba je ka eska ne ko ampa ko akra ko ja ne kwan ho picture me phone na say enti ni wo ko ya ampa phone ni ko ye no 4 months na agent e frɛ me conference call
ene ba bi okoye no se me ba ne yale nti me fa ma ade no obisa me se oba no yale dada ansa no kwase me twanko ntumpo me se da bi da na onyale ise wo yale a ka mo so mo hwehwe ni mo gem mo ye ne test ahodo nka mo be hunu nti no onyale ti kwa afa so ade me ba no koye ne fa sa kwan so mba bere me eno no pobufu ye se ade obi so betu kwa no do aba ne nchen no aboa na me na kwa de nchen on fa ne na me se mini kapere se bi ofi anko nka so kopa adwuma ya abanti ka obefa so beba de onyame nsem to no kwasa me frefre masore mpanifo ena me de ene wo mudi hu nkomo ne mpa ibo mu a ti ya wada wie bi me wo ho a me kotua ma aba abosia ne frɛ me se me ba na bedru Accra airport nti mra me famade no kwasa me sika bi eni me ho fi se bosia na body ya adwuma nti na me kotua bosia no ti ho na me frɛ manager de tu na ni so manager sika na me do am so san afa ma me eno se da mi san fa ma se na me de me ma asem nyina to na ni no so wa tintim panifo ka na ho ho no me se nya hwe fa ma no no won fa nko nipa mo ne na adwuma chente mo ne no ne ba no so mo ne no ti obetu ntem fa ma no nko no mo da na 5 million no e san ahye me nsam e na me frɛ ni nua ba e ma ne se dia abani nti me sere na o meje no nko fa ni nua no se sa abredi okokora nya de okokodu akwakoto wo mo airport we se so wo frɛ me se bo se o mo apon o mo ampompo no free inside betena abonten no wo ha na driver ni bi afam se maame oba na ba betena me kra mu se me fa ne nko kumasi me nso kra me ye adwuma ha me nim ba bia wotimi abo me number e de ama no nti se me nya nde na me se ba mpa cha korokoro no na yi nisi ama soma wo bia oba me nti wala fa fresh palo ni se na Kristi aye no na me ka so ne ho mfa na mpa wakwa ma yele na ba o mo de na ba abedru airport nti se wa amoa me anadwo we de me nim ba bia before ahwe nso na wayera nti Mr. no sister ama waka amate se de me se ni boy ne te ne do awodo me nti boy ne fa ka akọ airport o ko hwehwe no wase o mi nkofi o so wonko ene o sesa na te bi abeda de ka o sempe hotel ene ono akọ high hotel ene ono ko da na ni nua no fa ka ko duru ho no mo sa o machefo na wodu e de boy number man o kire bi o mo no ko fa no to ode ne ba no o so mu to Accra basis e kwan manu ba bia no yese bus ni engine abreki bas nya breke free memenda wo mo kasa kra yale menim se hono mo wona pane bi o so mo yende no mtimi de ne ba yo oni di ye na wona di e plane nti na wa ye mre Maa Akos me pa cho ma won me pane Maa Akos de bi pane se ba ya wonya keka Maa Akos ade o mo de ma amia ne eduro me kwa no mo kasa me mba manum se ana mo de eduro tu manum se ye be ya meda nti na ma wutumi bedru nti meda ye ka wo plane ena omunim hours cry eteki nti me bedru akra na mada some oba de mo ka ne be say amesay wo kwen ka ne se okwamu nyina mi hu ne nyina ese mprensa nti e ba asa na so ma ba ase foforo san be fa o mto mduru kumase na o fa eye ti bi se o mo ba de ja no na ye ya na bedru ye wa ye mre ti high school ni so obi si wo si fom na ono ne ntwe ne ho no wo ma na ese sa to collapse ti na se driver ni rush di me ka de ne ko hospital no mo sa de ne beto agogo ti ho na na san rush san de ne ko ji afede ne ni so te no ne de ene na age iOS fede esene kaneno esene kaneno keka nya sanketo ani ensem obabro so no wontimi nya no kwasa ma ahomete ji man kasa mame me den kakra ya de mi ko ji ade am ye ya ne se mi preach ye enya wo so mi bia me den kwaje se me ha aka ma ha aka ono ntim tapa se nya ka mi preach quotation be na ogina so preach ye o se bo so me bia de me kwa ifa na ha aka enya me ka be na me say quotation be na ogina so preach Maa Akos mpa cho me nyina quotation so na mi preach na mi preach ko se Bible se mon sa kira ma adwo na Yesu Kristo bo ayi ho no e ka ni say o mo de me kwa entrance wo no e no ka cha mi se me metina na me nya aduru e na m ka cha se me ba nti ye ko nti ko preach ye ko on ye ko for noche na doctor ne bi sa me say Christian, how are you? And by the grace of God I'm fine. What's your name? Oh yeah, no, what's your name? And my name is Christiana. How are you? And by the grace of God I'm fine. Do you take your medicine? I'm saying no, I don't take my medicine. Do you want to take your medicine? I'm saying yes, I want to take my medicine. Okay, I want to give you injection. What is your name? And also I want to give you injection. I'm ready for injection. I'm a mom injection. Okay. Mama, to us some ensu. I was abaya Akoma say Maa Akos Maa mentra wa de
Maa Akos mami kan no and I say my word happen. Me need that mami kan no me need that for me someone why. Into one more chema. Bible says, but say me would have say, boy, I mean, dirty catch them. I go hospital or the new of them catch me, some mammy. What to be catch me? I'm a dear, she see the other miss. A junior say, it's me to let me feel. I can one Jinya, o mse jinya asena me kopie no ba ko ya dai ni ba ko ni nufu ni ho ya kan se me pedo se woni nufu oba na be ma oba oni nufu ena ba ko su ya rasta ena ba ko wa wo no kama jinya o mo jagu o mo bola ma bra mo fie mi eseni o mi ti be nyina no ma ko she no ebi mu o hura mo mi drum ngwa ma nka che ni se wo ya me jam me watu ba ka chem se mi jam huntuntu na fe do ma bele me na I can say me fa me ntro me fa yes about me bia my dan say fa ni say na find ho wo de ko show bi wo da me ye ntu ni wo da wo ya me de wa de san ko fu wa buru ni abura ya ma so le fo ko ti me fie o ma so le fo ko ti me fie wo di ha no de aka tere wo ka hu bi me ti wa ta wo sa me ma mi organize man fu o Adeja for Ghana, amuye ni pedu. Na organize my for Burundi. Robert Nestor me bani ni ta Samia. Yes. Ni reto e Christo, ni reto e Muslim. E try me kan na so abo mi aje mi ato ayi. Me ya de hospital. Hospital. Me ka try say me come try dey my dem. Me ka try say na wo me to try. Ko ayi Jordan yo ma me na hwe nkora ma ho. Ma ko say wo beku wo ma asanka aduro no a say when the madra ni o ma me mane nyina ni madra me madra ni so ade che na mahwiegu wo enya say me ma papa say nku no what tie me ma wo de straight ato me ba service so seven kan lokra obeku me ba say o ba he nyina wo da bonti o me da bonti o say o ra de wo beku no ha ma ko say me bu mu say ode na o kan ma ko so mintinda etimi sorry o mintinda etimi sorry mo betna bonti no ma num nsuo me me so ra de mo abi beku ma wo say tan to ato me so say ma wan yakopon nu beti yakopon because me so ma bra pa me bubu agu ho ma ni asra tete dia na yakopon be just dia anto so nyam next da ho me sister na me boni dia no me next mother ho me dia me no Oyerepa jo me na ka na oda ha na mdi koko ma nka sa be me de dro ma boss ma koko me ka me ba le me ya ma wo so ko na ka se wo sister ba ye re wo no ma boss wa ma me koko me si ade ade wo ni akata na wo no hwe ni si ma boss wa ma me koko na da liti ba ye re wo na ma ka wa na ka mi ku wo ma boss ada nya me be bu ma mi ku wa je de mi ku wa nya me be bu ba be chantra se wo ku wa je like people say time na Maa Akos sister me na me dey na we no ma me ani hia yes no na dey ni say me no on the side what we do say me ni side adam go adi side abey fuck up side and I say the fact Maa Akos 1 2 3 me ni ma yo hu mi ara ni bu ofu wo be ni ma 1 2 3 4 ye ba ko me ma me kan Maa Akos 1 2 3 4 ye si 1 2 3 4 ye Maa Akos ya sie ye ba ko me ma me kan mo me mi wa de ko da e mi ba nfi ni ese ni asobu a enko da ba wa de beti mi bia ma ye de so ba ta me ye bia ma ye mi so mu so awon de ape mi se mi ni hwe mi no ba bia me fa ayi Christy
say woman no omo post school ba omo nko fie Maa Akos me ba pani no woman aduane ni o me so omo post school ba wo ha wo nko fie o so be ko no ma poison wo ma ko Maa Akos me ba pani ni cast afane cast obeka no kure no de oto so me ni cast obeka no afane cast obeka okona cast obeka no kure no ma twa me nan ya sei me ya sei me so me ka sia so se na na da twa enti o mo de fire no ya yo mo ya ne de ya cast na no baka cast na mo sa ne sei o be na me ba ne dia ba ho me ya sei no me say ni no and I will bo mama. Maa Akos ma ngone me wone strong pete se me wone hwe ho. Maa Akos na dia ma de me ntwantro me ka chen se kwa me de me ena me be ye o ma me ka chen se kwa me de mbu anfi me nte che me sa ba biem ena obi sam se e de na o ka chen se me sika na wone ho no on fa to aduane ma me ni no yi gari ena me ko so ku gari na me ha na mbo gari ena ko chen so ma me ni o ma na fa kwa gari na ka ma me na dia ma me o ma me ni o ma na fa kwa gari no enti ode ni o ma ne ma me na ena me ba second born ne ba e ni oni di na e di awie ena m ka chen se Steven na ben to ma me moko na me nyede me ko an chen se me fa ne kwa ma papa no oni sha de be shen na me ko ena man for ba no me say ma de wo ye oba ne nyanti jai na kwa ni kwa yi de moko ni bi na wonko ni wo ba be si mani so ma me nyije ne na me wo no ade ama ye de me kan chen se me nye aduane wo ho ba yere nie ba nkunnie amonie me ba se me bibia ma ye na duro wo mpe ma ja ba bo se me ya ma aduane ni na ka chen se ma ye na duro mo na ma ade ja so mo se me ka ne ku na de fra bro chira bere mo se me sa ma tela o be shi sika mo se me sa ba tela ban me man what we si o si we 1 city we 2 cities we se me ma ye 1 city into we one mo na eso me ma store we 1 city we 2 store me ka me chira yo Marco oni me fe na ni na ye duro ti me dua bia di wa o to so na no ba yere me se ni nua keto ba ma video bi kakra o before is to say oni ho no mo ba bu mi se sia he ma ko mi ka chire de so no wo ho et sa o ba bu mi adan wo ye ma me to store mu dwane pie fi abonte me ma ka to sa comedy na ko pon me witness me ba nam se ma me ka de bone so me ba nam se ma me pa cho comedy me what security free akon wa free obeso ya ade me bia ma no me de me ka se me ye dinya no aka kire sister na oto aye so ne se wo munye de disturb ni sister no sorry a o dress fi o dress me ma bere wa cross ya cross dress asia e kama sene sister mage sister ma ntu ofie ho a obeka che fie wa ye tu ne wa ye fie sister ma ne me ba na ntu fie anko ba bi ye tu ne wa wo bo me wa ni bi o bo me ten times ma mi bu sister ni lua mi ade amaya de mi ka nua buri e o ma ko se hamit na me yes because me ka che wiase honhum nya so munni ma se ma me wiase honhum mo ya sen woni mu wiase honhum nyina ma ko sa de amaya de me san se woni mu wiase honhum batato de den afa efiri o me nya biem efiri o bisan se o temto so ha me biem Marcos me pemaya sapa wo benyu ayaresa na wo ye de pa ayaresa Marcos me nya ayaresa wo se me nom ya de adro wo yesi wo se ya de adro Marcos anwa bia enno ye yesi she ma me kan kire ma wo mo sa kwano adi aso ba de di so me te wo me ko ba bia Marcos enya eya indomi Marcos adiane o mo ka adiane no e se mo ya wo di ase wo wu ni obi ko poison me papa enno wo di aduane ma me ka no krancho na say you me tasty ansa wo sa ayenyo no anya wo hwe me di ya di aduane Marcos me di wie no makoma ye me ya na me ko to nsuo no me ye se me so kura obi da bla me ton wo ntobi oton abonten se me de na ma poison me so me di dwale nyina de dwale nyina ya poison ti fi ho de won fa no mo na so ma me sense no Marcos ya de no ko kan wo ho kan wo ha Marcos na san Marcos she sate o mo kwa ho no mo to punu ano pe me sorry no mo to punu Marcos ano pe me sorry no mo to punu some kakra bia yen hwe ne lifestyle ne sadie no okay na sabre no a Christy na problem we en start ye no e hefa na oche me patwa sha se me ne na ete adeja ansa na ofa be ma woni ne wo ya be ma ne firi mu no eno one be ma ne tu kotena esere so
nti sere so hono na omusan tu kotena tonso mu na akọ nti hono na wote nti be ma ni wuyi covid ni mu hono oba oba me nchen ana eye se me ye ni se omu se singing room na me ne me ma ye ha yigu mu de ontra me nchen kakra ka chem se daabi singing room de ontimi ne me ma ni nyina ye na ho na oye adwuma san na be ma ni be hunto okoto na adwuma so nka ni asempa ti e ba sa nko ja na kakra koda na nchen kakra be se na otwe menu hwa da bia lole fe me ko ne badaja ne atonsu ana me ye se ene me ntimi ma biem ti ma woni abofra no omoto sa ata na ne ba no be ma we na kra no 3 months nti wotena ho no na onu obi nso adwuma oginya ase kwan no ho ene na wo ye na adwuma ansa na sa ya lewe se eba na nani so te no na asem ono no ka kire me ansa na wode yale ne se ifele na nwumiro ni medi nkomo se wode niema ma ne ba no obi di Abraham de ahye ne ba no no wote TV ho ohwe ene onya akọ asem ono ka kire me no onya akọ ko no ye beema na oso oni na di kasasie na kasasie no oni na di no afi na bre na so o fere no oni na di kasasie se bi epe ho asemu nti e ba asa no wose wote ne no so onim ni pakoro ene nipa ne ye se ene me so udata na me sandi picture aba na wa hwese obehu mi a oso hwe picture na ba ko yetum wo hu nipa no ena ba ko wo hu na so onim nipa no nti yes an odani phone to na ye kaka no ote ne wona sum se memene ne baketo na aba mencha ne yesu ye mienu abom a yesu odan ono na kan asa na kire me yesu odan na chi adanse fo ho yesu odan na chi nti opie e be hwe fie ho ne dan na chi wa hu obia no sako wurade no asa atinti time no na mai bi wo fie ho pie feel abon nti wase mai bi wo fie ho ye ko ofie asan apa ne ka kyen se obebu sa no kora se hu me maame ne me ba no ha no se anajo ten de ombe de ha no so metenne so musu e wo masom ebra wo hwe mfoni ni wie no so wo mo de omo ma ha to so ko wurade no otenne se pie bla ene wo tu pum fa ne pes de ne phone she mu ene wo tu pum de ne safo agu mu ena omo ho no ba bi omo te no wote si efie ne kwan ano no osane se ya obesi ko tale ya e de ko kromu oduru buru yo ama ne kwa ha nti wa hunu bibia biem se bla ne so ko okote no wo ahensan na edinu hokra ye ba bi omo so fro se be kwa run about ho no ma wan kan chem se be kwa run about omo si jinya si akali say be kwa daveni no de ne ba ne se be kwa run about ho no ho no mo kwa ana e fro se santase run about kwan kesie wo gina ho ene wo hye skirt tenten ene t-shirt blue bi ene na hye no na ne ha twa to de ne ba ne moja na num nyina di moja a se obi a wabo ene wo ko ha no oba na da bafo ye bone so aba pinto hu no se sister mi no ginya ase kwa no na eye ene ono no e fa no de ko police station ko report to ye ene so de ne ba ye de ne ko hospital nti de minimu anu kwa e fa so no no se ohun ye why na e frɛ wo sa bre na na Maa Akos mi pacho ma men kasansa mi pie kwa abonten bre bi wa agogo na me kokudidi wone ho me ko na mka cha ni se me pese me tu kwan ase na kodidi bra ne ho na me kodidi bra ne ho na me ni li nkomo bra ne ka cha me se akasi mama me be bodam bra ne ka cha me se akasi mama me be bodam ti me be twa mu wo ye kwan na no ho no a me ti a we ni so no ansana e ko na hu bibi be wura mi ansana me be ye ko no abenya sa we no me bo enti bra no oye obi a wota kodidi wone ho me pa try wo busuani no madam fo no oye herbalist ne ho oye herbalist o ma mi waso peda na me pa try dey bi me jo oye wo ma like me only you ni ma but oye herbalist o ma you can say enti ukodidi wone ho me ta kodidi wone ho basada no ukodidi wone ho me pa try dey bi me wo frɛ wo maame ana wo ka kye wo ma na wo sɛ na wo hwɛ CV ɛna wo bi frɛ wo ɛna wo bi sa wo sɛ
woni mu no kai na ni ade na on pa kro ne ye hwan na frɛ wo sabre sata nipa ne ba me ho wo adwumam ana bɛka kyerɛ me sɛ opem na mse me de me ne nje ne ho na me wo bi a me ne netie am se chinchina be se na wukuru na wu na wu na owu e wo fa boy fo me pa shine me de ade amaye de me ntwantro okay enti me ka kyerɛ sɛ me wo bi wo ho a me ne ye de ɛte na se chinchina enti me ana kwa kyerɛ sɛ on send ni picture mam na me pay evidence to send ni picture man na me share ni sata na ade na wura me mu but na me nye kika me wura ho no na me nye kika enti ahene me wura me tia me stop na no ho na we dey call wo dem me dem ho na ade ni bowura sabe na wo fi he na eba na me fi bra na ho na eba na me ka kyerɛ bra ne sɛ me pese me tu kwan bra na ma wadua wo kodidi wo ho no eba list no ai but bra sa day no ma kodidi woni ho ba ko bo na mane so ko bo na mane am pese me tu kwan enti tama me ye no munsuo wa fa bi ma nya hye tama me ye ma me ko ho no oso me sakwase nkwadi me wura dem na watu me prum se ne be ya menye dem mimpie na me gye me ho fi bla ne nsem enti wo ba be wura wo dem ho na bibi bo wura wo e bo wura me na bra ne de wa hunu herbalist no na wa hu se bibi pese ye de eto me nto oso me nsa sei e kye me se nkwadi me wura ne dem na me gye me ho ye de e free ne nsem ti brebe na ofre wo maame no ana jona me kwai na mo start say me nan kwa ho na me hu say girls na ade o me se mini ebi se mini e na bi we gu o manan chen egu o manan e na nkana man master's dog e ka ho bi e na same enti bibi bo wura wo no we nguna dem ho biem me wura dem na me ko fa me purse e na me tisi kwa so enti wo ko hene na me tisi kwa so na baby am na nyina me na minim eye den na wo prasa on be fa wo no no omo di ade ekwem na efie ho no baby a me tihye ye no police ni bi kwa me gi police ni bi tuo sanka me di tuo ne kura bo police ni no ade amaye de me nka no kura na wutumi gi police ni me ka me kira me gi free ni sem enti ehine fa na wo fie ni wa ade ni bo wura wo no agogo na aku na omo be kye wo wen Santase run about. I want the minimum. Sami. Omo koche ni Santase. Santase run about. Kwankese no na taxi driver ne say. Ti won na ojina kwankese no ase. Wa ase obi a wa pon. Ade say no. Na me say straight dress black. Auntie bass o say be na dem kwa no pe do wa na o da veni ni say no wa lodu a wo okoro. Nto ye no so oduru ho na o da so ho de obehu de obeye. To kosi nipa na oba na o da so ejina kwen mo kwa ha no aba ha okwa ha no aba ha o se mema so no mo che no to mo che plan kura bie police station plan kura bie ma sisei edin se wura ma sisi wo hwese ye ne mada me dia ade ama won ko bie na semi no mo dos na no mo be sida ko bie wa sisi wo hwese obi ne wada obi a wa ye kekra sa ma nipa doso wo mo doso no ma yero ene woni mu wo Maa Akos me see me ga see ko bie wa na mu obie ma sisa hene fa ka ni etike ni na won kwa ne na na etike me bread bi na na etike me na bread bi na no ma jire me na se bra na kwa no wo drive na bread bi ka me ho na bi me che say de ni oni mu na oba ye na so wu na o driving to si dan enye de oni mi no de na oti me nchen no ene obi e wa na won hwehwe me run me underwear na ba sa na Maa Akos hu bo me nti mama be ye keka nti me yamadu sa me furo edan me ye keka na me ro man da we na me say straight dress black you ro e wo kan ni me ro ka omudi ka so me omudi ka che me omudi ka che me first one so omudi me go police station no omka sa kena agi house nti omo sa kena agi house na bo me hu oka sa kena agi house mankasa na omo mi no start so omo ka house nti omo ka start so omo ka house no ene boa me hu nti omo ya so omo de me ama me ya na omo se edan ne ye kwode ma kire nyambo a ne ye de ko ba bia ye de wo firi bae ana me gye me hu firi omo nsam ene wo se adwane nti ana me se adwane ye anyi omo na de ne bae wono kwa ne bae
anya zata no anadwo na menam kwan no anadwo na menam kwan no ba so mo anya ohwede omo kire me ro kwan no ho de omo anya me hwe me ka ba ko na wo je nsam dwane de oman o ka sekina agina ozano de ebo mi hu ena metina ka ne bo mi hu omo bie wo wanamu no eno omo wenum omo mie ma nemtama menam kwan no ho na meba no ya do wo bai ne ade na hyase but ye hwe ne lifestyle start time na we emaye no say na wo tie be ma na no ne tie no na omo asetre mo so te say time na we emaye ne de odi kan na obi awo baako ye to so mienu so ye obi no kwasam so ne life of afikubo papa do be kan bia onfa me fa ha me sen ha me yesem no kasa ma me fa ha wo sen ha osia do be kan bia onfa duro bi o se me ta na me mpenasem nti do pe na wo ye no ti ba ma we kura ko fa no wie na minim ho hwe ko pe me se wonye me yansa na me hu se woni obeti ma me beton akoko okasi woni mo hwe oboa me beton akoko wa adegja me ne be man na beton akoko na be man na ekuma akoko no na wo fa be man no ka che wo ma me de ne ba extra me de ne be kira me na wonyem na da bi me beton akoko na me nyem me to ma me bi akoko o yes di ani na me nyem na woni ne tran ya bo so mi se na mfie se ansa akra na beton akoko ama me ehunu me ne tran ye no anche na me de ne be fie be ka kira me ma me se be ma me nya ni nie enti tema wo ne be ma ne tie no onim bada ye kakra ansa wo be wo kire me se me nyim nyansa na obe hu me pesa kire se na me ton akoko me be ton akoko wa adegja me ne be ma na be ton akoko obe fie e betina obe eta aduane di e wo fie obi okay enti dia na che se wonim no na manfo nim no okay but say entokwa sem ne sa ne ma ne ma no die so ne nkofontokwa de ne de ntokwa de ne de ani chini no pie bi chini ne de na ne yade ne ba ye no na mi bisa ne se ma me bisa we Akoma omufie ba chan Maa Akos diet nkura konfo wo mo challenge se onu no betimi aye na sister no so challenge se onu so betimi aye na ma me challenge se obetimi yes daddy konfo na we fifie ho Maa Akos konfo na we fifie ho ye didi omo ma maduane wo hu ena me aduane ni si wo omo di aduane ni si wo omo sister bi ba ka chem se me medi aduane oba na ya tete aduane na ho wodi na fa ba bia me akasa bia akom ma kompa cho me mfa ba bia da asori nti nyame nti hospital na meko ena obi kire ma bibidu no kwasem no so ha ma wonimu no ena wo kire me se menye enso oyo so wonye ha mama me se menye ha mama me dura me fon so ha mama me 7 days ya me di ba fia wo se me ma sai no Maa Akos me posa mi ana me posa 7 days me ye ba di fia wo se wa sai me se wo ye me ye me ye di kan ye bi wo ye kiro so onye biem ha ya 4 days an so ya 4 days an ba sa wo ye duru ba bi wa anya bi Maa Akos me ma me na stop wo hu sa de ne ko ma me no so no ma me ni ye san no ma me ba ma me abura bi ti no no ya ma ye tu mi ye san da na ya mienu ma me abura wani ye san na me so ne me ma be han wo sole wo di wo mata ne me di wo mata ma me na di mata wo ko na ya no enti me bo say wo how no nipa no do so one maame na ye sign na chese free maame no de atoso mienu so for se wo kwa kum ne ba kwa ji ade ba be she o me ni patsen meka so mo na ai na so for no ye osa eno Maa Akos meka so for no ye bibi eno toso mienu a na se ba poku ye bibi eno toso mienu a elder poku enso so inti maame na so ye sign wo no mu wadro na one yes wo say eye wono a na me ma me je eye wono no madro ni na Maa Akos Maa Akos ye mi me ko say me kwa eja me ko eja ho no na ye de ye kan say prince egu eja ho ana me ye ma di say me ndware wo edro me di kan dware ansa no ma baba be me di edro na be wo me ho o ka che me say me nsa binom na me fa bi wo me ho enti me ko eja na prince gu ho ana me start say me bompaye ne ma me say wo che wo pa wura wo ni wo na fofo na fa kubo no ko Maa Akos me pa cho me num nsa no me nya nsa nom
afeku bom ko rewura baby me ko Maa Akos we me ma me ko school no sorry no okobi pa ezie no okọ Maa Akos me ko school no na me ko school na me wa adamfo enso kwa na adamfo me ni pie me na adamfo ni twa so ntempa 2014 adamfo ni tu kwa akra adamfo ni tu kwa akra ko wo ye lezi ko ye na djuma me so mutu kwa tonsu nti we afokubo ni be okay nti mo ba be ko Jordan no sa ring no a na wadafo re hye no ka se pebi hye no eno na hefa na mo kwaje sa ring no da bi o na ye to mo to wen na ye to no wo streets Accra na de wo ko Jordan so age so hye ring sa na again ka kire me oboa why na ko Jordan why na ko South Africa why na ko Saudi Arabia ne aka no a yakoto ring hye purpose of ring no anything and the mini somebody question nti ukoto obi hye manto because me toya na me boa manto he se wa ho aye ntume muwa Maa Akos we ma wa ho aye ntume muwa apart from nyame ame so me nim ba bia me nko bosom so da ba bia metimi akwa ne sam chief Amina ena ka cha me so yare enti me mienko gya no nakaba fo asori ena me ne ko asori ko gya na asori asa ena kwa no wo ko aso otukwa ko eyi bae ena ka cha me sam me mienko gya no asa me chief oye me chief opamade asa obi akoma onuboni ni bia nom da bi minum bida obi afa bi ngu bi mu mfa ma wo no bi de se kwa de misro nipa Maa Akos minum bida wudidi di basabasa sa no ene madafo ne be ma we nam kodidi ni wo ho ene Oyerepa ene oye ho a Maa Akos kodidi wo me kwa to mfa ta from bra na me didi wo nfemi ni di wo bia fie bia mame wo hwa oba no a ususu se ne tibia no betumi afiri hene na aba no kwasam se baby afi de mi hu ma mi hu ne se iye bibi na hanti akwala no Maa Akos ma men ka se wotimi di nkomo kama wo hwa yi nso a bibi anche se wo wadwunu mu hawo onkofa obi a ye betumi akase bi a wakọ obi kunu ho oye that type ane Maa Akos ba me kan no kra na men kan no kra eno na meka no ntito obo asada me nyemadwuma me ba show you ebra wo yare ye no kire mo ba bi ma mokọ ese bi a wakọ asomasi kunu ho nti no nkọ ne nkọpa ne chew ane na me evidence ne kro me phone so na sa phone no asai esi sen de kwaye ne se ebra keka ne ba mu na se ohwa na woka na num sem ma ye wei me ni wei ayesei ma ye sei sa se ohwa na okeka se bi wa be ma wafa no de waje ne sika adie me ne ye sei ni na na okeka who say the contract for bom paye ma na wotimi ka se ma yese mo mpaye ma me ma enti ekoba se da bia no paye so hu ne twantro na okacham se ma yenko jam na me kopa uma bi che wo sere so anam se aye ne de wo se me kwaje ni kunu na obebu sa me man ka ne kresa ata na ni kunu na wu tita ma na ni kunu ni ti ase na onwie ne na ne mpra ne sa sister ni kunu no na sister ne ti akra na be ma no so te sere so wo mu nyina ye adwuma baako ti ekoba se bla na ekọ ba bi wo de ne ba be ma na wo de ni beja no ti bla oyale ye ni mu o ka ase yenko pa che mini sister baako wa de ja ho sisi a wo ne number wa ha ana no pa sister nduru na keka ne ba mu no otimi dwane firifie na omeda ebi ho ade cha na waba o mu a otimi dwane eduru anwumere bi se ya na wo dwane to wakwa ebi ho mitimi sana ko chinchira na ba bia wo se ebi obi hu na wo se wa hu na o ma chene ne de na ba fie ti sai sister deko na sister ni fra bonten ba dwane anu wo dwane nyina se duane na na ye de ma no no se bi wo ha na eduru anwumere na manye kokwa na me blende dokono to wote se blender ni supe wo si e ba ye na ni meti se blender ni supe ne wo dwane sister deko wo dwane na o shie sister no ana me die che sister no busa me sa o ye fe na matwun ano se sister ma de o kono mtwetwe wo ba na adwane na o kono no so ne ye fine pa o na e kono ana o se sa ana o se me da de akoto fie abane akọ ohwe no ye ho no nsu atwa ye ho ahia nti ya na o ka se obeto nsuom awu ti e ba sa na o se me di mirika hwehwe no ti ho na sister no ko ni fie am twen no ba na ye nyina ye di mirika nti ye ko ye ne ekoto no ba bi na se wo kire na sem a kire obi wo fie anadwo be 8 me nda nwumere ko bo ayi ena hwala yakoto no na sister ne ye say mo ba so de wo mafi ana me se
ana sister ne se ko ma me wonye ohwe na ama ma ne bredo do kakra de ha na odi wachi kakra ha na osan adenti na ama ma me so ni anwoden ana sister ne krokro na obai na se mfi akra me na ha me ni sister ma be kwa akoda na sister ma se ne ye nkoi tada no ni sister ne koda ma ade cha de che no ne ba afie no oba afie no sister ma me koja me se so ahoma che dwoada ne ye nkopa chew ana o se wa ye dai ana o se me kofa obi kunu nipa no obebu saame ma anka no krefi se oba no so wale nti na misuro no oba no okasa be kasa be ma me kra mete ne no na me kasa be ma nti ye nkopa cha na dwoada no papa me ne sister na fa aka eno ono akasa ko kire fie ho ye ko ye no mo se nipa no watu ho mom na dwuma mu wo ehwa bi eno obi kire ne ko ma me ne ho no kwase ma me e ma ye bi fine enya grow ene ne ho ana me se ma me mpa cha ma ntokwa me so wa hwe sa ata mu se se obeta mu se na no ye yi sa ata na na ye sa na no menso na ne se wo so okwa ne se di nanim se ya onto ne so mfa ne se nwo na ne nsa na ye se ya di nanim na no menso na wo so sa na me se enje na me sister me pa wo chew hwe de me be ya yi na fo ni to kase ye nim boni bia wa ye obiala nipa na efon fa che no me ni sister nyu abu sister ni nkotodwe wo se wonim ni ba bia nti wo cheche na ne ba be ma aketo na be ma no ekọ ba bia na odi be ja ko se ma mi no ma mi ma desta so akure kuta ko akure ni so na akure gu fom bi na ne kokko ne frato kama no tum pani sa akure aketo na wo be ye wei ehwa na ye kan ne to na mi sister ma me so me nkwa na pom obi meku ne ba enhye ye sa na hwala media me ba fi nti ye ba no eno no che ba bia o mo ye adwuma ne ba bia ba ma ne wo ni yeko wura ho yeko no mo se na yele ka che se be ma ni otu kwanti ye anya ni nyinim se oboa nti yeko wura ha no mo so ka che security ka che se e ya mpa enu abla ne kwa akra wa ama e ho no mo firi be ye adwuma ne wa ha ena me se mpa cho be nya number na o se da bi me fire obi ama na ba na nipa kroba na bi onim ne number ampa o fire obi ma nipa na de number ne maaye nti me firi ho na be gina ba bi ana me fire bra na me friends e bla me pa chew me ba ne nipa so mesi wo se na ne mpana no de abani enti wo de akura wo ntimi nyina no wo de mehia moa ko se se esika sam ne ka ti mesre wa abla ne bi na no ka che me se enye ono nko ane be ma wo yira akofo obi nso yere anase wo ye be ma wo yira akofa mpana foforo enti oni me ba ne yale ho hwe ene wo kate me ma ba fie ti se me frɛ ne phone so wo fi kra ba no be bo ne yera mane ti mo ho na ne yere ne frɛ me phone so me kra me ka se be ma wo frɛ me no se maame na me je so na me se mpa cha wo ne hwan me kro frɛ me oje me se bra wo se da bi me nya bra me ye sister na me na aba me nchen enura no pa no na se eni o mini mu odu se be ma pa o wo se ane na wo na wo ba ya wo sa ko frɛ me kunu se wo moa wo no ade na mpasam tete me ni me kunu ntam na oba no di nkwase asem a na wudi na chi na me de no kwasem se me kunu di kan aba ha be ye adwuma a me maaye enti me ba na mtete se me kunu wo mpana ana me nam na me hwehwe be makoro oba akoro ti ye sa no obi na kire me oba ne fie se ohu ne se oba we nia ne ba ho kasa ne nyamu e ko ofa aso hu ye nyina ne se oba na ne ba be ma na ka ne ho no de ne baaye ayi abema oso mu one ne kunu di amane no na abema ne kuta ne papa fon enti wo hwehwe fon ne so hwehwe fon ne so a oduru ba bi na mam ne si janam hwa ade na chese me bai no kwasem fon na wafon o hip papa etu ogu na chi pa enti say yes ano akoda ho afa ba mai boxer ahye ene ba ma nyame adom ni na adwene da ho ene so oda akonwa mu so oda mpa so gira hi na me bai won sha atale na boxer no kwa ne hye no wa pu ne to ahwe ba ma no ana wo so ne to kire na ba ma ne so video e woni phone so wa video ni fonti ma amene ka se jana ni boss wa no se we ye hwan ya be ma na ankasa e no se boxer na e hye akolai e ya wodia me ni kunu no me no nete enti boxer yi ya wodia wodi kan so nya hint se be ma na wo mpana wo ba fie ho yo me wodia de na be hye wo ba wo se be ma na anka no ne ntokwa nti he na be ma na fa horom ona e kro no oba ne num asem wo ka kire me se me boa me se me ye me ndani me sa ya ama na me te yi enti wase hrom no kwa na awotwe na be ma ne nsi fie da wase ho amaba me kunu nchen na obi na nu odidi ma me bidie na be ma me friend kro mfa kwa be na me fa so medidie enti de be ya ne sa me die me se me kasa me ko bo odua na me boa ma amodua me suya no me no me bia sasa me du me bia me do me na fon wo ko wo so a kire be
no maybe asasa me do me bia me do me enti so kopo ba sam se ma mentimi ya me de no kwasam se me aha better me se nya me se metimi akasa me se badwom se me nkasa bi da dabi me mpa me ho asam me ba bia se nya me ba yi a enya babo sa nya bia kakra me nya kakra enti me mpa me ho asam te me ba nyina me so guje ma me se awrade se omo amra me ntimi nkasa na dem be busa metimi yi ano se de asam ni sitiye me nyade me ma ko enti Uma me na kofa ma ko tie me o ma me na kofa kuruma tie me no ba ye no no bo me ma me yisam tie ye enti ma me ka ba sa no me de e cha pa o ba ne cha ma me sraw de wa ye obia nka jama ne nka na de wa no de odi kan ye bia wo bom pa ya se nya mo cha se to o wa me sraw se ni se na e ya me ya na nka enti ba no so aba akra isu a na ka on fan chan ma me ne ka kire me se so obi abaje ni kunu na se odi ni boni a enyo no na bebo mpa ya sere nya me se on fa ne boni che ontimi nka ne kina na okọ ni fie ekobusa da aka na ni kunu wu anka no kora nkere no enti wono de waye de on san de oka ye waka wie ontimi ni nya me ni nkomo bia se on san na no oni sa asem ni bia aka enti me record a na wo mi phone so but a free so phone na say Narrow Prime Water ish. Narrow Prime Water na mede ma wano bomodi anse na obema wosaka Narrow Prime Water no ebie na wama wosaka narrow surge energy drink no wono no pure water na wono no energy drink na ya de beboa wo ye papa program na wo kwa akwaye no bomodi anse obema wosaka Narrow Prime Water ni bi na wo dia 7 narrow surge energy drink for 7 na betumi aboa wo papa ye na ubenya bi obek enterprise pa no market nyame do ben crew from the DF support enterprise so JS enterprise so Kofi with a Bantu Oko Ashton Frey 0594068560 0594068560 Hepasque back capsules no be name to me emo brebo no enho ba kwani asebia so no ebebo pharmacy bia emo no mo brebo no ho ban 0557453579 0557453579 Mausa enke be Micklin Hotel Easter all party pool Easter all white pool party bomodi aso baby ebekoso ewo the plus furnished refurnished poolside ewo Micklin Hotel kumasi de nyame bomodia na also ekobi nyame ya adomu akwesi na Easter Sunday faith and afe 6 April Easter Sunday na afe Easter Monday enunti yeko the plus refurnished poolside ewo Micklin Hotel kumasi de nyame niema bebre na bekoso aduane bebre ne ebedi ebedware nsuom enkra no sie nya wonum sa children pool ho enunti ombedware nsuom rap battle yebema award for best swimmer ina kaka ho bi enunti bra na yenkwaji ye ni nipa so ye me epenifo ye cool 40 enkura ye 20 cedis enunti bomodia so ube yi wanim ewo ho na guy ne care syrup no de eye kama enunti mesra wada obaya wo fiti krom nsima kwakwa ye bebre yaw na ebe ya wontumi enye ho hwi na fe so no menopause no o maame wankasa wadru ho na se eniema bi ehawa mesra wada edro no de wo benum a eye guy ne care syrup no pebi echi akwa isisi a what katikọ edro no ayona pharmacy na dia ba fre 0597216047 0597216047 na Emma Wonsa enka ebi Pastor Julius Akwaba nana kwaba sikapa akwaba just a moment Pastor Julius ma no any boy nsem ewo ho nsem abo Mago, we dem nka. Efi nsem ho enena efun nani abi ana obusano ana ma busana about this o se o ne da ba ko pe na omutwa aso oni da ba ko na omutwa aso na mo sa short wo short unse short we na bi wo mi aha unse ade a ebufu wi ase no ana se no ma obusano ka se na ye no kra de oba ne na meko oni ni asem se no so ne da ba ko pe me no se no de on ka sam free Sunday on go but don't say any speculate say bibi wo ho oh bibi wo ho ne ade a
I say ma. You're more spiritual than just say. Unse ne maame koye no wa kire ne niema mu so. Maame ne nya abotre kire ne niema mu. Yawa oni ne kunu ne won kran. Ena ne kunu aba. Obeye adwuma ena wa baba behu wo. Ena wone wotie. Enti wo hu ne ba na fa ne phone na wo hwehwe no. Na hu se wo wa hye ne kunu boxer. Ena wo to ni ginem ena dogro esi ye hu esi trouble say tem ena wo so cheka yese mo peto ena ono so video eno na wo hwe kakra da na phone no so wo share make say ne yire so to fia nto ena da so na wo hwe na bi kura share da se video na fa bra me na mema no no mu eda wo mo phone so na wo mo hwe ne kakra nto hwe wo mo phone so a password nko a asa de asa omo akowia de wo mo phone so Obo ha password. Say dem kra no ense phone. E je ben kra ben ense hin fa hwan hwan fa be de. Omo na cheche ni ma no. So munye. Cheche ma me mo sa na ma ye den. Sister ba ko se ne ba na ma ni huru se ni kunu. Mo se ne ma wo ye ni o penta mu ko nyina e ade a wo ko ye ni. Iti wo miamia so sa na chese wa hunu bibia nkora no so mo na hunu ni nyina iti dia be nko a na wo ye chekre no obeka kire wo wa bete wo ni no me se obiri ni kuru brasa na de nkwasasam sa abedi na na be ma na so je sa 1 week ni ohun ni fie ho na ono obi osire ni wadidi to na obehin no asa wa ma na na wo ba kire ni nyansa na otimu se net wo net na wo na ba kire ni nyansa na se no nya ne kasa ho onye obi a ne ho fe na on se obi se mo ade akura nkra ho ma sa se de bia obi ti mi a ho on se we metaka pa o betaka pa se ye betima preach has been such a de oni o nyina to ade ba ma yo nkofu bi ho a oye principle to the point that ofum na on se de bia kasa se on platform so se ni kuna wu ono ni ofum na se ni kuna wu atase ana on so ya to for all you know se ma me na aye mu nyina mu bibio se de o se obi nim usu sa na obeja o be ma na wu na so oh ma me de me no normally so be fi o so onim wo mo na ne ba na akwara ne ka se ma wonimu no ene ho ano se ne he ene me kire wunyansa pa me si minimu no wo me ba no na ba kire se minimu ampa so wonimu no se me mboro na ade so mje me buo ma wo anka sa be hu se yes me de bia me ka se Afutuo obi ka se ine ma me tiri mo den ana why obi ba say na mo ana wonim pain na on ya na obi nso namu me sa de na ya na me pese wo be kan o de wonim e ba na se ye nso so se bia ma me no kra na aye ni bibi kra na ma ya mentra bebi zo nka se de na onu kuntum pra kra na de waye ni men kasa o na ma obi an se de nyame waya na system no obo wa asam sham see the moment I want to kuna yesa oh na dia ya kwan se on se wa bete won and say guy o na ze be akosi okunwa no mo de obi ho kai brown on se be catch on se oba bia on be ma start adabo na se ne ma me se na se apro you na ne tu nyina apro ye na se ne 3 months o no ka wo se o so no se ade na utwa ye ho sa o ma efri that is yes also o ma me ka say na for say for you know enye baba baby cry akoye ye bi o baby na ni nyina akeka ene bia ya kekabu o ka say akola bi ba efidadam na oba na okote obi pe Adam efidadam pe Adam me say pro ma me ne se mete me ka kire no oba ye ka bia o se da ne ma me ba se ya na ma be bia se ni nyina so o se yesi bia pe ne ma me be bia se no so bia so te se de ya ma me e be bia su ya o kana sa wa pamo
na wasa abre we dua ne pe na wapamo wo wa betete na wasa akosi akire na wo se tete Oba ka se pekeke. O se pekeke. O me sa Una ye keke ma wo. Keke na ya na nkofo fin se. O so bitimi ka se na akra se dia no be ye wa nti be se no. Dia no be ye wa. Sa dia no be ye no. Bra ma mu nka ho. We mu rough on be send you. Yeah. Na kwa we na ho. Mama kai. Atu ante se ni ade no ka so be ha wadwen. Yeah. Mama kai na mama kai Mrs. Tabako ya. Ono ne to no de ebuka yesi na ena ne sisi no ayefia o transfer yi ni bia na wo se girl ni tu wo tu ni fie ho wo kunu si wo mpo ba wo so ompo oba le to babra kwa na to kakraka ope oba afia te semi afia te semi afia te semi me si o tu ya ma sister ni me si me sister susa afi de wonim de oba ya ne se onidi Obofour Koslemian ko me se afi de wo so ni video ni mu se ya na atiegu agurade yesu afi de ne to no ne aye ni wa we mistake what dey no me catch her me say sister o so from sana benhia wu sana me dia me ba betra ye na se ako esu kakra na kom baby na wo be hwe na But it's so bad. Ba from me tuoze pa benya sister dia campo nya ya pa ma chese be bom pa da mama me ko da twia mountain me ko ye den nya no eye ide woni bi me nya bia enti ni mu wa ho se no obuku wa to atwa emfata ma fata me de me yentu maya ni bifuo na me de me se me da so ka me si en me wiase wuwi en na okwa ene ne me bia na ya kan say what the bachi BBL and ene me wo no mo ho ye kan na get BBL ba ya time nkwase wu kwa baba mo pressure ene okoye BBL ya me wo difference bi me say majimiana mama mo pressure mama pressure mama kunkum na me de bia ma omo ho say me say no omo say me for they do it for mo yonko ma na wajimi me wu me na so pese wo to be te se me die yi a me pa to wo be ye da ono de na se wo kokko ye BBL mo so be ye so afata mo bi mo twins be nyame so ya na ntuo na ye de ma to no wo so de ne na ne to ye nyame Shatta Wale saka nyame wa head out atutu ye na ye se maba ya se kwa ye fere me se me mpa atade ada me ho me pata dia da me yi me form ni nyina pata dia da o mu eye fake no so pesa fake ni ye wo so akoye le so no fake na form ni tira wo so akoye le na me say on ayare me ya say Ghana hade say we tie akoma mu nsem ya wo ha wo because man ensema aba nyina aka ma say eyenioma ensema repeat ya to for it is obi o tie pa me sa break ko ne ni mu abrabom da because Afutuo ya dey good for more platform we so ever since I started akoma mu nsem facing that Afutuo ya dey good for more platform we so no now eto no bi wa utu bi fo e na na dwe se onim che wa ma owo go fe no ma kosu da eto ko wa fo o me ya ka se se go fe kosu de bia na ma me de yen kan kire wo mo yen kan kire me de me se wo yo bi ade amana ye ne ya no ya careful ka se mo de me kosu aka sa wo yo bi ade amana ye ne imagine se otimi yo bi ade na se oba na wo de yes ade na otimi ma how ba ho
am obi e wo sa ade na o yi nipa no e kan akoma nti dia wo de yes ade ni ti am no me say no na oni kunu afri ne nchen na wo hwe na woni ko be dimpo no wo su na wo de maudi so amo ne dua no otomen na isu no mpacho ya dia na case na dey ya odi e no say bia ya wo but no me say ka wo ba brepa no mo feel so but wo frɛ ensuo na boy ya dia so ba no dua chese de wo ka wo ba bra na so frɛ ensuo na ba ma case odua bo ma ni nyina ya adwuma me se onse nyame ka cha Abraham say de obedome wo no mi nyame medome no na de obeshira won so meshira nyame akasa Abraham ko se so bodua ansa de nyame wi na say nyame wa so mani awie obi nya obone asase we so mfa no huni sansu obi your papa wono so mfa no huni de obi your papa me urade na me papa de obi obone so eti se obi edu sa level enti se wodane na se obi nso e wa asase so na obo brate na wo ya ade ma no ye ne ya man nya meta ni panachi obi na no kasa ebe nya na eno na nipa bebre entiase na titiri ye ne ma ya bayi maji ukuru ene secondary school girls school no mo ma me fu inkra wa fu mekra so ukuru mu yi na ye ba na ye ba na wana ka cho so o ma me na wi akwate no ni bi da ye ni problem na o da se eto kakra na wonya na nti wote ho wo o da tintin ye ti aye bre no o da tintin ye ti no fi say ye nim ye beto ye nim we know because you piano o be ba ye ne sa me mani bi so o mo jimi to the point say o fam plan ko hene yere o fam plan wo mu ne yere so hene yere ka mo mu nyansa ko ba ka o bia ne ho ye ne he fa o plan na ko tun fo say be so o pe say o fam plan o be ko fa ho yere ene me no betena but mo yere say de be ya o yere ko be ye jenso o be ho but mo ma yere mo jimi na mu nyansa no mo fa obi kuna mo sa pese mo jibo so oba ni su mo bro obi nsu be ba betare mo de wo na wo na o kasa no me na ngo me sa na se bebre ma bebre nsu wo mo bre wiase yes wo mo no o mo bre wiase no obi betare ne be na ya me ya say be na bi akwa owo yere ene waja ne yere ho akwa fampra na o se etwekura wo mpra na wo na ya anya na bia ele da mas ba be ka na obi ba mpra ne ho na wo so o ne ge ne nsu wo so oba no obi ba wo akwa tare wo bi mpra no wo da be ma ne say for oba fofo ya na wo kwako na ya anya se ne message ne wa bro obi ko atibiti wo ni se me na wo na mo no se mi hu se wo do obi na obi fofo ka me me wo sa dam asi ama na yiri ti fie no obi be kan wa wu nti ya asi na nwini yo aya mo ma enti asese bia so wo be gu na betwa nyame asem ne dan ma me say emu bie ne wa ya tru nyame sem na bible na kan sa na gu ono me say ade bie no ya boye na basase we su a eni bible mu na ade bie su no ho su aso wo ya wunya ti ma me mesre ma na mo ba no mo na mo fa respect ma message for na sabi me say be ma bia wa for ba from scratch na bobra me say wa me na me ka kire wo ya de ne che okra ya ne che na mo he ya mo ma ya ya mu ka say ani ya say ka ko hem ekura wo si ano pebe ani obi awo wan kra na aben kwan nka kwan na ma net na fro after ya me kala nyina to so wu na fe dia wu na se be what ene se be o ba nyi afuso we be mo yira mbabro ye bomu de benyamo ade me se bible se duabu kuna eni nyina so no enye adwuma but mo so mu de e benyamo kire se e wo nyina so pempem mo se ke mo dwo na yesu ba yo untia se ne wo ne me da bia me ka me se wo nyankopon he wa yo obia de de ama no obia ne ne de fe
petia ko petia o pe de oso akopɛ de oso o pe de no ho ne ho obi ho o pe no fo ho o pe de ho no de aye nwia na anu ho o pe akua akosu ado ho obi ane ne dia size ebi so no so bo no ebi so ampa akase nkonkete eti ebi didi so no for the size adana kwa bi say be train am say masa me twi kura ebeba se me twi ebeba because I will hold that enti me twi ka se me to be twi me twi ka se ma ba se be twi aye kura enye wakono enti de ye na kono no mpa cho wafa no ena wafa nti ma ne mfa na ade na so kope de ye wakono na so kofa akwa bi de wura oba ope na okoware no nti okoy na ase wo na ase ba na ase ba no hu atabo ena na ni kosoro tumpuwa tumpapampe eno wo hwenani o hwene suro anu o hwene fom o hwene suro anu o hwene fom na ase ba ma te ho na wo hwe unse emema ye fast wo saa ne ma no eti wo hwe ne saa no se krache se do si hwe ma ase wo ase no saa na oba na wo be ware no obeye daachi eti hu tumi a ene mpacho sisi me pacho fa me bani si ho na afei na wo be ma na sumdue na wo be ware na obenya asumdue no se ya na obeye eti me hu me yere na se ya na ote e na se wa beye sei eti me pacho ompe no a fuma de si wo se de o si fechire wani me yere no eye se ya na me ba ne beye daachi enti mpacho fa ni si ho e hwa wo wie no ka cha ne ba ne se abrante no omwa menware no ne ba na ntie e na okoware no na duru se obewo no nsuo besisi ne so operation bebe mu ne wo ko ne ba no na fu be pagya kakra afede ne bo ba na yi ba afe no di suba da na me kunu na ma sam no se hey me ka kire wo se be ma we emwa enware no bra wo so me ka kire wo ba fie no me ka kire wo se me ba na wo be fa no se ya no be ye daachi enti menye dan men ko ho mesrew obi wo ha se de oni ni kurasi abra wa abrabo ni mu wodi nchima wo be ku wo e Kristo sem do na ama me se Kristo sem do na ama am sem kan na fa jai fa che nyere we oni obenya ya tunkofo fo na esuati ena ma ni BJ jai se ya de ama Kristo na nya saade a wo boa o ko mo de ama no nyamre ma wo saa o na nyame ka so be kon ama wa nyamre saa o a wo yi na hi wo fie ho no wo ta ni kuro hu ze yi na hi ene hwe hwe se ye twitwa mu ko da ne ho a wa hunu se no fo asɛn ɛto asɛn wankasa adwene no asai wankasa we dia no shokra asɛn na wo hwan na ye na kono de be na kono bia so ayete se wa de be ye na kono ayete se wa wonya papa bia asa enti mo manya hwi o awofo ni tumufo amunti o ebi wa mo se mo kwa na ye